Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, wakhiphisha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela manje. So ungakwenza nje ukuthi ucindezele ibhathini lapho-ke usubscribe njengamanje-ke udaba okulethele lona-ke namhlanje lithi-ke inyanga enkulu-ke laphana-ke esupporta i-MK-ke laphana-ke sivele abaqalekisa bonke-ke abantu-ke abazovota bevotele i-ANC. Kodwa-ke mina-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke ngikudlalela-ke nje ikliphu-ke uyizwele wena-ke ngawakho amadlebe-ke. Ngizosacela kuwe laphana ukuthi-ke masuyizwile-ke le kliphu-ke ungene ama-comment section-ke ufike ushiye umbono wakho laphana-ke ubhale sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke msicinze nebhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, wakhiphisha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le kliphu-ke awuyithokozele. Nomunye umuntu la ongifonela uthi wezikode asambe siyolanda imali yezipoki. Hey, ngiyakuthemba-ke wena, le mali yezipoki uzobuya nayo. Athi izipoki inemali ziyithathaphi. Azongihlanyela wena. Ngeke udlale ngowami umqondo mina. Uthi-ke na izipoki inemali. Ngizohlalana ngasebenzi ngoba nakho ufuna imali yezipoki. Kunabantu abangafuni ukusebenza la, abafuna nje kuyolanda imali yezipoki bona. Bathi izipoki inemali, izipoki imali ziyithathaphi. Nihlukane nampanzi, ngizodlala ngomqondo yethu la. Okay ke bafowethu, asiphumeni lapho kule mali yezipoki esingayazi ukuthi imali yezipoki ayibeka obani imali yezipoki. Lalelani bangani bami. Mhla ka 29 May asambeni siyovota, sivoteleni umkhonto wesizwe sonke. Enhla nasezantsi ningizimu nenyakatho ntshonalanga nempumalanga asambeni siyovotani, sivoteleni umkhonto wesizwe. Chikitela mkhonto, chikitela. Sikhohlwe imali yezipoki esingazi ukuthi ayibeka ubani. Ngeke nisasebenza manje nina manje ngoba nakho nilindele izipoki. Votelani umkhonto wesizwe. Umuntu ozovotela umkhonto wesizwe ngimnikeza isibusiso esingunaphakade. Ongeke aze uvotele ngiyamqalekisa ukuthi-ke ahlupheke kuze kuphela u5 years. Uze kuphinde kungene inhlangano futhi aphinde ayovota, waphinde futhi avotele inhlangano ayivotela umkhonto. Ngiyamkhalela futhi niyoze nivotele umkhonto wesizwe nonke. Anikhohlweni imali yezipoki.